دما و خوش به هیویدارم روشا و باش به براستی ایمن روشا من نباش روشا من نباشه و یک سدم نباش بونا وی روشه هونن نه پککی نه آپوچینه آپوچی مروان ناز دکه کاری خود کن ایریشی خواه دجون خواه خبری خواه رش کرن دور پیچ کرن ناهل يعني آستنگی چه بکنش بوکو از نا آخوم تهدید بکشتنه بشینن جمر کاری مافیا و چتتیا کو پگکی دیگه آپوچی دیگن ایدی هاتی ناس کرن ایدی و ابده سال يعني براستی از خماوی ناخو از خماوی مثلا هانی از ناخو ليش هي يقولوا بيشكي يقولوا دلي مرود هيله يعني ناز از مخوخسي بي روشاهاني تشتكي يقولوا طول هلدانك وحيف هلان حيف هلاندنك نابرامو وجنانو بكيكي تنهي اف اركي منه وظيفه منه وكي نفيسكاركي وكي روشميركي كو از نرينا خو بجم واز رخنا لبكيكي بكم پێکێکی بەرخۆدەدە وێ هەول بدە بە دەرەوان دەرەوێن خۆ بەشێرە بچاف سۆرکردنێ وێ دەرەوەی خۆ بەشێرە بگەف خواردن و تەهدیدا وێ دەرەوەی خۆ بەشێرە و ئێریشی کەرامەت و ناموس و شەرەف و تشتێک ناهێلە پێکێکەی و ناسکری یعنی لێو کەسێک کوت بێژم مامۆستا پشتگیریەتە دکن و سپاسیش بۆتە و مامۆستا خۆ بپارێز مامۆستا وانا پێکێکێ نزانم چاوایە و ڕێخستنێکی بچرەنگیە و يعني مرة تجاري بي أولا نابو خب باريس هاي تشتهب تشوبينن ومش تحزدكن ومش قريتتكن وام قالك سباس اف جي دي مورالي ددمه هيزي ددمه كو از بردوان بكم كو هناك قهدار وشوبينر هنا كو تشتي كو از دادخينم تن شوبان از دزانم آگاهیش مرتين كو ji qendîlê dişopînin eger nettenê agahiyê ku ji nav apekekê ji mir tê YouTube û Facebook ji mir dibêje ji mir dide diyarkirin herêmê ku bêtir hoşeng tê dişopan lê tê şopandin kur e piranî yani Almanyayê Almanya Kurdistana Almanya û Rojavayê Erbilê Kurdistana Iraqê û Bakur İstanbulê باكر يعني كردستان اسطنبول كردستان تركي وهرمين كردستان باكر بالتبعي هرمين رجلات نافين دقل ألمانيا وهن ولاتين أوروبي اف انفرماسيوني كوج يوتيوب وج فيسبوك جمرته هرم ودفر وعمرو نير مي كسين كو وشنگ شوبين كينه دكيجان عمريدن الكيجان ولاتين بچرنگينه اوان detay hani van informasyonu hani Facebook jmerleşine lejmirte gotin wakidin ku yani reveberiya PKK Avrupa ve Kandili hoşeng şopinin u PYD ev edinava PYD de hoşeng şopin idi دناوا پیادی دی ناوی آلدار جی نماتی گوتنی حتی آپوچی بخوب خو ناوی کرن باوی سیستمی یعنی اف آگاهیش مرج رو رواته کن اف ناوی کمل آلدار کری یا ناوی کل جمیل بایک دکم یا جی اف تقلید حرکا جمیل بایک یا مراد کرا ایلان ایدی آپوچی جی وی تقلید هانه جمع دگرن و بحثبان آباهوز و ایوکوی تشتي كو از تقليدا واندكم يعني نافال واندكم اد نافا PKK چي de بلابي قراسي جنرال او نظام شوف مشتي فيرنگي هانه باش نافا PKK شي شوپاندن هي نافا PYD شي شوپاندن هي نافا قصدي شي نافا عربين كونيزيكي قصدي كو برجواندي وان بقصدي ره هي او جي شوبينن كردين كو بزنس واني PKK ره هي لروجافا لاوروبا او جي هوشنگ شوپاندنێکی باش هەیە لێ شۆپ یعنی کەسێن کو لە دژی هۆشنگ بێترژی کەسێن کوژ هۆشنگ حەز دەکەن ڤیدیۆ دشۆپینە یانجی نویس و تویتەیەن هۆشنگ لەسەر تویتەرێ سەر سۆشەل میدیا تەفگەرێکی شۆپاندنێ هەیە لێ ئەف کەسێن کۆ
كنا هاولو دخوازن پشتگیریه بدن هوشنگوس يعني مقوت باور بكن يعني قنديل دشوبينه بيدا دشوبينه تركجي دشوبينن تركجي يعني ماديا تركي يعني هناك جريداي أولكاريا تركي نجبو خو يعني نجبو بككي نجبو ناجبر قدامك أزرخنا البككي دكم أزرخنا الميتي دكم أزرخنا للدولة ترك أو كوردكم دماكو از بچێکی پێکێکە ئەشکەرە بکەم تعزی بکەم ئەس میتا ترک تعزی دکەم و ئەشکەرتکەم و ڕەخنەتکەم ji بۆ خوا yani ka hoşeng heya çi derece naz dike têkiliya di navbera mîtê û di navbera PKK de çi heyî çi çê dibe çi çê nabe ji bo xwe dişopînin ne tenê wilo yani di serkirdeya Başûrê Kurdistanê jî ji mir ev agahî tê bîroya ofîsa Kek Mesûd Barzanî kêm zêde dişopîne ofîsa Kek Nêçîrvan kêm zêde dişopîne û ofîsa Kek Mesrûr jî dişopîne Yekîtî Niştiman Aliyê Lahor Şêx Cengî Aliyê Bafil Talebanî ew jî dişopînin ji wan jî rapor diş yanî şopandinekî bi vî rengî heye û hewldanekî pir xurt ê PKK heye ku hoşeng bêdeng be hoşeng em wî bêdeng bikin yanî bi tehdîd planê kuştinê jî dibe ku danî bin hazir kiribin heta ku stêke mixefka wan ka kengî yanî kesek berî roja xwe naçe ka kengî ez têke bim xefka PKK ku ka li Ewropa bi li Belçîka bi li Tirkî bi li Başûrê Kurdistanê bi li Rojava bi li kî derê bi ez têke bim xefk û zefta PKK ji bo ku plana xwe pêk bîne û ji mir nederdi yani ev mesele ji mir nexeme ji mir xebana منê zû de yani wilo çavê min bişkesta û minê çok bişkanda û minê destê xwe ji PKK rê hilda û teslîm bibama tiştek wilo tune tiştek wilo tune ne ji Tirka re ne ji PKK re ti carî yani me wijdanê xwe dananî ser vê bazarî û ez dibînim ev wacibê min e ev wacib ne minnet yani ez ti minnetê li kesî nakim lê ev kesê ku nikarin روپلا فیسبوکê a hoşeng biparêzin û hûnê çawa hoşeng biparêzin wî nikarin rûpela hoşeng ya rûpela Fêsbûkê heqwasa êrîşê PKK li ser tê kirin dibînin ev biraderên ku wilo yani kêfa li xweşa wan tê rexneyên hoşengosê gotinê wî nerînê wî helwesta wî êrê biparêzin yani gerek ez ji werbêjim ez bikim hawar yani gerek ez jî wekî Semîr Metînî xwe bikim qirdik û ez wekî Babil Hara û şiklên me behkî û nizanim çi û emil like û emil share û nizanim parve bike û layka dayîne û nizanim çi ev çîrok bîrok zengilê alarmê aktiv bike gerek ez van tiştê hene ji wer ez nabêjim win li benda vê mesela hanê ne ez nabêjim ez wacibê xwe dikim win jî wacibê xwe bikin parastina nivîskarekî Kurd helwesta nivîskarekî Kurd ev erkê we ye hana me fêm kir wellahî webillahî wetillahî ji rojava ji mir tên dibên mamoste em nikarin tweeteyekî te yanî like deynin yan jî li ser postekî te yê Fêsbûkê yan jî li ser vîdyoyê te kanala te ya YouTubeê na ev her sê tiştê me de heye Facebook Twitter û YouTube yani ew ê Instagram ez naxwasa aktīfim TikTok ez naxwasa aktīfim li ser vana lê ev her tiştê hanê Facebook ev çend car ceza ji mir tînin û di roj tu nikare biaxive û sê roj tu nikare weşanê bike û heft roj tu nikare û tehdîd Facebook ji mir tehdîd dişîne dibêje eger tu berdewam bike em ê rûpela te bigirin ya qeywin li bendê ne ev rûpel were ana ev rûpel were girtin ez ê rûpelekî din vekim lê wilo piçekî wilo di qirika mero de hişk dimîne ku ev hûn te ev temaşe dikin Kurdê me temaşe dikin ev kesê ku li Rojava nikarin piştgiriyê bikin ez rewşa wan tê digêjim ev kesê ku di nava PYD ya nêzîkî PYD gotinê wan jî ji mir tê ku em
ام دگل نرينا هوشنگ درن و هوشنگ سري نزانم جه دفع بو هیوی دبیجه سري ده دبیجه لی ام نکارن بشت گریا هوشنگ بگرن جبر روش همه از روش هوانا جی فهم دکم تی دگیجم وز کارم بهانه و لیبورینا جوان را پیدا بکم ليف كسي اوروبا اف كسي اوروبا كو يعني يا مش خورناكن كار خورناكن وظيفه خورناكن درد ويش بتشن يعني انا مثلا قال كسن ابيكو از سينورا ناهي لمدنا براخو انسان هذا يعني لايفن لسر فيسبوك از حاضر بي از پیوان و سینور و اف نویسکار و اف روشنبیر و اف اکتیویستکی نورمال افتش لجمع تنه پر برحتی پر بالنورمال بشيوكي نورمال از تبليفان تشتي خانده باشي يعني اف بشتگيري جبو روبلا هوشنگو سي چما قوسه تنه ونج مدخ از دكارم وك هناك بپرا شوبينا راج فيسبوك وج يوتيوب بكرم از ناكم شوبينرين بالدلوان نلازمن شوبينرين ولو هجمار 15,000 20,000 30,000 کس بي چاره و بي اكتيف نلازمن از ناكم از كاري خودكم از وظيفه خودكم از اركي خودكم دلامت خودكم وكي نويسكاركي وكي روشنبيركي ونجي وكي جوانين كردا وكي خورتين كردا وكي كسن كو مغدور PKK شيان PKK اركي خو بكن ونكارن رولا وتنا اسطا وتنا درفتي وتنا كو ون دردي خو بيجن شيروكي خو بيجن ما هو شنج جدي لاوا رخنا الPKK ديك ده هو شنج نباريسن هو شنج ج PKK نباريسن لي هما بكيماني بمريتي روبلن هو شنج لسر تويتر لسر فيسبوك لسر يوتيوب بباريسن جو جروب و چتين PKK الكتروني لسر فيسبوك لسر سوشيال ميديا بباريسن موقع افيش وناي بكيماني بمريتي اف يعني زيدي وي تشتكي ولو ما بوستكي تدبين الرخناي لسر PKK شير بك بارفه بك كومنت بنفسين نظام شو بنفسين يعني جرك بيوش دك ازراب از بيج از بانگ وك از بي بانگ هناك از بي بانگ هناك لي دما كو سبه يعني PKK اوروبا لا هاني هاد قرتن هو از دكارم يقادن بك PKK ني كار بين بقرك بروبلم آمن بروبلم آوي ونت كاري روبلكي هوشنگو سين بباريس سبه PKK تشتكي بين السريمي يا سري وكي يكيدن تنادي سوشيال ميديا وفيسبوك تجبو والله ما وان داكر ونفيسكاركي ما بو ونظام شو دايشا شينو قري دس بيبك وهلبس دس بيبك وافيا نظام داخياني درخين وافيا نظام SMS كي وشنغوسي درخين وبفيرنجيان وبجواب الطبال خوكن والله لخخن هوشنگ شو جدس تيمج ريبرا هجا خشكا هجا يعني قصور نقرن اف شينو قريا ويا كسبه واللي سر هوشنگ بكن نراسته چما نراسته جبركو درفتو آلاوي كو هوشنگو ستيد دا آخب ونهت كاري جير بپاريز ونجيانا وي بپاريزن نمش كسي خوستي يعني كسك مش كسي نخواستن جيانا بپاريز يعني جيانا ما آمنه باني وي هي داويك وي هي سبي ايرو دسبي بشتي صالك بشتي 10 صالة يعني نزانم واز بيش يانا هاني ناخم سر بازارية جبو قز نرينا خبشم از بازارية بPKK ناكم PKK بازاري بميتير دك باستخبارات سوريا دك بأمريكا دك بروسار دك جبو برجوان دي خو جبو جيانا اوجلان جبو جيانا جميل بايك جبو جيانا سركردين PKK حق واسخوين هات رجاندن از ناكفن في بازاريش بوجي انا خويا الشخصي من بكره من PKK بكره فرال جنب PKK هنا دولار جنب PKK هنا جه ومقام ومنصب ونظام شيء لجنب PKK قبل بخوستا ازي بما ما ابوشي وخلاص بوشو جبوش دفج ابوشي بردم جبوش سري خوبيشين جبوش خوتي خبير روشاني نا مدفج ابوشي برداش وك هالوست از رخنا الوان دك وكي هالوست
لێ دەما ئەس دەردۆرا خۆ دەبینم هەف کەسێ دەردۆرا مژی ولۆ ئەو پشتگیری نەزێدەن ئەڤڕۆپەلا فێسبووکەی hûn nikarin yanî vê rûpelê ji êrişên apoçiya biparisin baş e ka ez çi bêjim yanî bi rastî wilo hêviyê me ro çekî tişkên ev kesê ku tu ji bo wan ti mexdûriyeta wan tu zilma li ser serê wan ji aliyê PKK eşkere dike û rexne li PKK dike û ji xwe li ser temaşe dikin yek wê were ji min re bêje mamoste wala vîdyoyê te dirêjin rêrhê mamoste me berê jî gotiye tu li ku re wela Almanya me tu kar dikin na tu li çi ser job centerim tu çi karî wekî din tu dixwînin na wekî din dikarî reş na spî na û ji dema vîdyoyê weşangosê wela dirêjin ku hey mala va yanî tu atomê çêdike tu bi enstromê mijûle tu bi felsefê mijûle tu tiştekî nemijûle ew dema ku tu dide hoşangosê û tu dibêjî welah dirêj e xwe lê guhdar nebû qet ya çû lê ez vê jî qebûl dikim sersera serçava rexneyê we nerînê we têbîniyê we sersera serçava lê eger hatû xwestin û rola xwe hûn wekî şopîner wekî temaşevan wekî guhdar wekî kesên ku ji nerîna hoşeng hez dikin eger hatû û çêbû ku hûn rola xwe bilîzin de bilîzin hûn jî xwedî li xwe derkevin xwedî li rola xwe derkevin wekî Kurd wekî şopîner wekî ku hûn dibînin zilmekî lekî tê kirin niha PKK astengî ji mir çêr bike ma ev ne zilm e ne milkê PKK'yî Facebook ne milkê PKK'yî sosyal medya ne milkê PKK'yî lê hûn jî bi bêdengiya we û bêçarebûna we hûn dihêlin bivê milkê PKK xulamên nizanim PKK li ser sosyal medya û ser Facebookê herin werin rûpela kî bigirin êrişî kî bikin bi kêfa xwe ne hûn jî ew bêçare ji xwe rûniştînin ji xwe li mesele li hoşeng nerin ka kekî rûpelayî wergirtin û ji eger rûpel jî wergirtin mamoste tu nexuyayî mamoste çima tu rexne nake û ji mamoste tu çima vê nabêje û mamoste çima tu vê nabêje rêrhê mamoste dilê mamoste gurçika mamoste alçepê û rastê tu jî bi rola xwe ra tu jî karê ku li ser te tê kirin rabimeze yanî gelek kes hene ez wan nas dikim hevalin dişopînin dinerin newêrin li Ewropa ne li Ewropa dijîn newêrin bê komêntek deynin newêrin laykekî deynin û yanî hevalin û nasin û dostin û roj kî roja jî ez ne ji wan dixwazim û ez ne bi hewceyî wê me lê ez yanî me re dibîne yanî di helwesta jî de madenê insana tê xuya kirin bixwaz ez vê mijarê biçekî ji we re bêjim carek din ez vê mijarê dubare nakim bîr bir wê ku bîr nabijî sed salê din jî wê bîr nebe heta demekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin